Lav ide u rat. Budući da je bio kralj svih životinja, lav jednog dana odluči proglasiti rat. Kako nikako nije mogao ratovati sam sa sobom, oglasi obavijest u kojoj sve svoje podanike poziva da sudjeluju u tom ratu. U obavijesti je pisalo da će svaka životinja bez iznimke dobiti neki ratni zadatak. Bit će posla za svakoga. Životinje se sjure k lavu stotinama, jedva čekajući da dobiju svoj zadatak. I mali i veliki, i dlakavi i pernati, baš svi se skupe pred lavljom palačom. Lav primi jednu po jednu životinju i svakoj zada zadatak. Ti si snažan i velik. Ne samo da ćeš se boriti protiv neprijatelja, već ćeš se brinuti i o prijevozu našeg oružja i hrane, objasni kralj slonu. Lisici pak reče, ti si jako mudra, pa ćeš se brinuti o našoj vojnoj strategiji. S tvojom pomoći prevarit ćemo neprijatelje i pobijediti u ovom ratu. Ti, koji si vrstan penjač i snažan kao Herkul, ti ćeš se penjati preko gradskih zidina, da nam pomogneš osvojiti te gradove, reče lav zadovoljno medvjedu. Lav je tako razgovarao sa svima, i velikim i malim životinjama, i s onima koje žive na kopnu i s onima koje žive u vodi. No, kad je došao red na magarce i zečeve, kraljevi savjetnici šutke se pogledaše i zakolutaju očima. Vaše veličanstvo, ove životinje ni za što nisu dobre. Magarci su glupi, a zečevi se boje vlastite sjene. Najbolje da smislimo neki razlog zašto se moraju vratiti kući, šapnu savjetnici lavu. Ne dolazi u obzir, rikne lav pa doda. Magarci su idealni za dozivanje vojnika, glasniji su od mene kada viču. Zečevi će pak biti naši glasnici. Brzi su i u samo 2 skoka bit će gdje im kažemo da idu i naša će pisma biti dostavljena dok kažeš keks. Vidite, svako ima neke kvalitete i svako je koristan za nešto. Trik je u tome da trebate znati i prepoznati tko ima koje sposobnosti i iskoristiti ih na pravi način, reče mudri kralj životinja.